Хто не погноїв вішені, те ярі при čatvu би trebalo rozrucati štučni hnoj. Pretim treba užati prikladniki žemi za analizu, že bi se hnoj nie rucal na pamjat. Međutim, pre bezpenježnost velji porasti šporuju na analizi žemi, to i na samim hnoju. Tak i hornjakov za žđurđova, patracovec i za šporovac. Mi mamy veljo soji. Soju sme seme ohabeli. To 50 kili po lancu idze. Nije hnojime nič. Osnovne đubrenje bula 0, a osnovne za žito bula da meter ureji. Dagdje sme kladli mišanoho hnoju, ali barz malo, nada jedni barz podli žemi, a tu sme ureju. Žito sme mali ofarbene daco sme za kešku peli, to je bilo najtunče, už co moglo za drugi kupis tam, to bereme. Nje bereme nič preterano drahe, nič markirane, znači soja nas nje budze veljke koštatske našo seme, kad nje hnojime vez nje budze veljo ani herbicidu treba zato že nje naženjeme korovča. Ta kjeru budze šitsko našo. Parasti patra zašporovati všadzi možu, poneže treba prežiti januar i februar najhudobnejši mešaci co še finansijao dotika, a prave tedi treba početi za zukladanjem do nove šatvi.